Na Rock Creaton sem se v bistvu prijavil, ker sem želel sprobati različne vrste dizajna, pa pridobiti v bistvu neke nove izkušnje. Na Rock Creaton sem se prijavila, zato ker sem želela novega izziva. Želela sem spoznati nove ljudi v novem delovnem okolju. Prijavila sem se na izziv Every stranger is the most welcome guest. Ukvarjamo se s tem, kako bi se ljudje zbliževali, tako da oblikujemo nekaj, kar bi povezovalo ljudi. We have lots of ideas, actually more than I expected. We just want to have fun and explore the theme and see how we can make something interesting within just 2 days, really. It's a good experience. We can learn lots of things in the workshop. I feel like this is a great opportunity for young artists. I'm participating in Fashion Challenge and our goal is to use as much scrap fabric as we can. Definitivno bi se še enkrat prijavil, sploh zaradi tega, ker je to zelo zanimiva izkušnja. Sploh, če v bistvu iščeš neke nove izzive, nove izkušnje, spoznati nove ljudi in v bistvu sodelovati na super projektih. Tako da priporočam.